Dobar dan vsem. Poglejmo zdaj, kako dobimo enačbo premice, če je dana ena točka, skozi katero gre, in je dana strmina tiste premice ali smerni koeficient. Imamo premico, nas zanima dobiti enačbo premice R, ki gre skozi točko P, 4, 1, ampak kakšenkrat strmina ni dana direktno. Jo moramo komaj dobiti. Tukaj, namesto da damo direktno vrednost za strmino, je rečeno tako, da ta premica R je usporedna premici P. In premica P ima to enačbo. En drugi primer je, da premica je pravokotna na eno drugo premico. In zdaj vidimo, kako se dobi torej, ta smerni koeficient. Torej, R je usporedna P. Kot prvo moramo dobiti smerni koeficient ali strmino od premice P. Tukaj je dana implicitno. Mi jo moramo spremeniti v eksplicitno obliko, zato da razumemo, kolikšna je strmina. In kako to narediti? Eksplicitna oblika je tista, ki napiše y je enako nekaj, torej moramo izolirati y. Kot prvo gremo postopoma, izoliramo 2y. Torej ta x in ta minus 6 nesemo oba na drugo stran. Minus x plus 6. Tukaj sedaj enačbo moram dobiti y, torej enačbo bi lahko delil z 2. Samo pazimo, če naredimo tako, da delimo vsak člen posebej. Lahko delimo z 2, je pravilno, ali pa jaz sem pomnožil z eno polovico, je ekvivalentno, se mi zdi bolj jasno. Torej 2y krat ena polovica je y, tukaj minus x krat ena polovica je minus ena polovica x, če vi bi delili z 2, bi pomislili minus x deljeno 2, je minus ena polovica x. Torej 6 krat ena polovica je 3, ali 6 deljeno 2 je 3, prav, in smo dobili eksplicitno obliko, torej tukaj strmina ali smerni koeficient je minus ena polovica, torej smerni koeficient od premice P je minus ena polovica. Sedaj, nas pa je zanimala premica R, kolikšen je smerni koeficient od premice R, ker sta usporedni, je enak. Ker to predstavlja prav strmino premice, če premici sta usporedni, imata enako strmino. Torej, strmina od premice R je zmeraj minus ena polovica. Sedaj moramo rabiti to formulo, ki nam da enačbo premice, če je znana strmina, je znana ena točka. Tukaj je ta točka P, y minus yp je enako k strmina krat x minus xp. Damo vrednosti yp je 1, y minus 1, k je minus ena polovica, x minus x od p je 4. Sedaj, kako to poenostavimo? Tukaj gremo množiti s tem oklepajem. Minus ena polovica krat x je minus ena polovica x. Minus ena polovica krat minus 4, minus krat minus mi da plus, ena polovica krat 4 je 2. Ja, sedaj ta minus 1 nesem na drugo stran in torej imam minus 1 polovica x plus 2 plus 1, ker menja predznak. 2 plus 1 je 3. Torej, smo dobili premico R. Y je minus 1 polovica x plus 3. Sedaj pogledajmo, kako se naredi, če premica, ki nas zanima, je pravokotna na dano premico. Torej, sedaj, kot prej, moramo to premico spremeniti v eksplicitno obliko, zato da poznamo njeno strmino kot prvo. Torej, kot prvo izoliramo 3y, 4x in 3 nesemo na drugo stran, menjata predznak, minus 4x minus 3. Tukaj lahko celo enačbo delimo s 3, vsak člen posebej, ali pa množimo z eno tretjino. 3y krat ena tretjina je y, minus 4x krat ena tretjina je minus 4 tretjine x, minus 3 krat ena tretjina je minus 1. Torej, tukaj je dana v eksplicitni obliki strmina, smerni koeficient je ta minus 4 tretjine. To je smerni koeficient premice P. Sedaj nas zanima smerni koeficient od premice R, ki je pravokotna na to. Torej, zdaj smerni koeficient ne bo enak, kot v primeru, če je usporedna. Ampak kakšno je pravilo? Je nasproten in obraten, oboje. Torej, nasproten pomeni, da menjamo predznak. Če tukaj je minus, tukaj bomo dali plus. Če tukaj je bil plus, tukaj bi dali minus. In obraten pomeni, da v bistvu zvrnemo ulomek. Tukaj je 4 tretjine, tukaj damo 3 četrtine. Če tukaj menjamo celo šterino, primer 2, tukaj bi dali ena polovica. Tako, in torej smo dobili smerni, tukaj je bil minus 4 tretjine in tukaj je plus 3 četrtine. To je smerni koeficient naše premice R, ki je pravokotna na P.
Sedaj rabimo isto formulo kot prej, tako damo 3/4, y minus minus 1 in tukaj x minus 6. Y minus minus 1 je y plus 1. Tukaj in kot prej, tukaj pomnožimo z oklepajem 3/4 x. 3/4 krat x je 3/4 x, 3/4 krat minus 6 plus krat minus mi da minus, 3/4 krat 6, tukaj še krajšam. Sedaj ta plus 1 nesem na drugo stran, bo postal minus 1, tukaj sem imel minus 9 polovic. In torej sedaj moram dati na skupni imenovalec, minus 1 bom spremenil minus 2 polovici, torej minus 9 polovic minus 2 polovici je minus 11 polovic. Torej sem dobil premico r, y je 3/4 x minus 11 polovic. Tako, prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.